uramecha tumire ebibiro nataka kukiza kimwe muri Yesu. Of course uraza kumbuza ngo habwachi ngota icyama sikota kishizaga muri Yesu yakarira kare automatically sometimes wo ujyo umuntu utakacenga ibintu kuko biragenda nywe nanga kukiza mu kintu cyo kugira ngo ukashanga umuntu ari kukigamba nk'ukenda shikirizamo. So nanenda ngo kukiza kwanje kuruge mu okumanya enje inamanye kintu azanciye kuri runka research konka mazima wareba kuko abantu barahiganya abantu abarishiza muri Yesu ukaraba antichrist bona barakora ibiri opposite nebi Yesu yakozire. Yani ngo niba Illuminati arakwata umusharaba gucurike hati ngo arongo yani ngo church ngo za Satani hari izina ngo antichrist. So ukara abantu bona abarargo wa Satani nanga umugugwe nabari kugutaha kuhiganisa Yesu ninga abantu barakuratira Yesu. Ijo kiranyereka ngo Yesu no wamazima kandi ko kubara mugamba mu Bible ni kwekiri ni kwari. So because of that na ishiririze kimwe Yesu niwe ayine kubara turokora niwe ayine kubara tujuna niwe ayine kubara tuyamugeje imbere kuko tutatino hakwa iji video wo uri kujirebeza shaka nira kwataho kiramanyisa ngo ukarondwa cyamesa ngo ujyoweye already ma Yesu no muzire wancenga Yesu ajya ngo wari banyo urawari batata. So tata no muzire ruhanga no muzire cyaro muzire arenda ngo umwana we ngo ashanga ryaho ngo aramutina ngo aramureba nk'ekikoko tino muzire arendeza umwana we kubi tino muzire arendeza ngo acyuma umwana we ngo amucumike mu muriro wancenga. So ebyo kujya yani ngo baza kuzamugehera ningachi ebyo gehna zinabazo wancenga. So utayitora munko muntu muri munonga utayitora munko muntu hakwa wenda kwe purifying kwekora perfect awo stand hera kwatira bumwe Yesu turagezaho kuko cyo mukwa turashaba ruhanga tukore perfect ukamwe twagezaho kwekora perfect ubwire bwingi urashanga twawa man hakwati tukaba perfect. So wawa man aho norashanga wataya kweyanga waye yanga ahebibi niho birije noratandika kunywa sigara ukanywa mago kajya ngo nabwe ngo ibintu birabasika ngo ruhange cyamasa nakozire kibita cyandi unywe ka mu rugo ushange waye kuba leta kwecyawa wancenga hakora ware mwa kuba perfect because we cannot be perfect kwaje mutwa turasa kuba perfect Yesu akatarasa kuja kungoruge mu mwiguru ngo kuza kutufera. So ya tuferire cyamase ngo kamangu karimwa okwera byaho ngeno hakahuza utune kuraba turaraba kuja nguze mu bukama bw'umwiguru. So that means ekindi bizo kumanyisa wori bizo kugwana no kujunwa kwawe naciko ko urara ngeno ibintu bijangiro yine nkobuze bwawe haraba ratero busabuni haroba maraya haraba yino mukono mulingo go kwiba haraba rajumana hina bindi bitikate ko bibi ngeno emize ni mwinji munonga iwe ija no muze gwawe ugu reporting ngo waruhanga urasa no kutagenderaho konka still urawabo mwana wa ruhanga nico cikuru ruhanga waraza gukora mu murimo akutereze mpora nanjye bungi hano bundi kubagambira ibigambo mpa hina bari kundira nka Satani bajya ngo rumpa ngo ratugambire biki but it's okay ruhanga niko akoraga ibintu. So nyenke zishanda ndahora nshumuru kigwe ndahora ruhanga ari tata wanje ndahura ruhanga arancenga yakwa namanyira akakujyo no kweha ruhanga kajya mu njyo wawe all in all that's it wancenga ibyo kugira ngo abantu ikinenda gamba kancireke naenda kuza kugira ngo abantu abayetora mu munongo bari hore umwarashanga bine bintu byabe bibavundamire hansi naenda kwaturebye byama kwa kanye hunamire bazawe n'undi manda batakinga but all in all wora mangu ukiza muri ruhanga mangu ruhanga no muzire arakwendeza ati no muzire arendeza umwana we kubakubi ndikagumura ati na ruhanga mwijirire hihi kora relationship na ruhanga gumora mugambire bizubya kuko bugambire tata wawe niko kuko wo bigambire umuzire wawe mukore munywani wawe ahora wamara Satani wajimara nubo ukore kibi ukora kira kushasha kikenda kugiza hari na ruhanga utayikiriza ejo ni Satani irarabira mu bwoba buri waho no mubiri gwawe gwagira ubwoba ninga mu mwoyo gwawe munda wagira ubwoba ukora utashime ko uri hina ruhanga mangu ni Satani ere kugwanisa enda ngo kuyihamuramwa gumahamuramwa kunda ruhanga mwikirizemo washobya mugambe ngo ruhanga sasira gukora shimani we jinse gumire so nkoramo murimo
niwe nyine kubora mpindura kwa mani ganje tigarakora bas straight umugambire uko mugambire ngo nashobya wenda kwekunda nkuriho ncyakuriho izina ryanjye uritire mu kitabo cy'amagara umugambire straight umuganirire nko mwana nko mutabani imagine kushanga uri nko muzire uko yino mwana arakutina ushanga uri nko muzire oyine nko mwana wija muko kagaruka muka ubundi umwana nke cyashobize ubone yaguruko rwo yayiruka yaza kurara nko kwempaho uze kuranga bamukwatenka kuri ari kwiba in a long run ashanga umwana yashishikara munonga ni yayena ko kutama kandi y'umuzire we so umwana urashobya akija akakwetisiza akaguma mu jahara mangwe ni yensho wabo niyo muka ari muka ni utata we ubwo mwana no kurama value ya mande uramangu yes tari perfect kurama value ya mande akuramangu no mwana wawe so rekaguma urahunga ruhanga mwemanyize mukunde mwereke ngo niwe tata mutehe job burden yani burden iwe muhe burden zawe ugiye ngufafagana nebe impande bizubujanje binyine fafagana nabyo konka nywenda za kwesi baro ruhanga akora of turamwendaho amagara niwe yatwanjire niwe amagezi gona niwe bushobozi bwena so mwese beho mwereke ngo toyina horaza so ibiro mwana natangiye kigamo mpora mu magezi ukahandi kuko nabagambire ubwo rwa star utakiza ubwo kuguma bura kuridinga ubwo bakumabura tuma washaraho utasharaho habwo bwo kuzeso kwikiriza kuzesa rukundo buri kimwe cyone cyo rakora ahandi mwe bari munonga natwari dakika kamushanje close to dakika mushanje ndi kubagambira ibi batahandi ndabakunda munonga amazina nengo ya Kigezi Himbi King mwe bari